Sapatang masyak tulaeng tingka ayaten apay nga itaten na ketawan ka adakalat at lagip ko aldaw rabi iyo biyag ko apay nga't ita sa bali adat kaunggang sapatang masyak tulaeng tingka ayaten apay nga itaten na ketawan ka adakalat at lagip ko aldaw rabi iyo biyag ko apay nga't ita sa bali adat kaunggang ayan ng dagitik karim asi syakla ipatpatgep adi pulos agpatingga ayat ngain ka marikrik na ngem uray pa'y nagbaliw ka syakit saan tulad ka sapatang masyak tulaeng tiin ka ayaten apay nga itaten na ketawan ka adakalat at lagip ko aldaw rabi iyo biyag ko apay nga't ita sa bali adat kaunggang ayan ng dagiting karim asi syakla tipatpatgep adi pulus agpatingga ayat ngain ka marikrik na ngem uray pa'y nagbaliw ka syakit saan tulad da ayan ng dagitik karim asi syakla ipatpatgep adi pulos agpatingga ayat ngain ka marikrik na ngem uray pa'y nagbaliw ka syakit saan tulad da